Nauru-Formel. खुलुमखा खाबोनाय थाखाय गुसं जत जाकब देब्रमा ऑफिशियल नाय तंनाय हासिन लुक्रकनो दिनि जों बेलायनो नांकुमानि ककनो चेरनानि थाङै दङो ताम गांके ताबुक भारत हा कतरो कायसा कताल पार्टी आचाइखा कॉकरोच जनता पार्टी हायकेबा CJP ताम खे आचाइखा ओ पार्टी कताल आमनो संपुला सायमा लायेन लाइथां जगो कायसा कोर्ट हियरिंगो Chief Justice of India Sri Surya Kant bo saka je unemployment youths borok baksa chakri manya ngei baksa media ngkha baksa ke ba RTI file khaine activist ngkha gobang kukno baksa ke ba social media influencer ngkha am haikeno borok singui tongo nino samani yaglono o CJP Cockroach Janta Party ni ketal Party Achaikha tabuk o party kuno jaga o protest khaya lama o kuno protest khlaya kuno jaga phono political rallies khaya ko borok ni sudu power social media Facebook Instagram te YouTube tino pelaiken powerful joton se powerful nukjak tongo Instagram o per day borok ni followers bari tongo 24 hours ni bisingo se mia se 2.8 million tongmani Instagram tabuk sari pangjorao 5.8 million ngi thaka 6 million katati Insta Facebook ba asno kawi tongo te borok ni videos millions views faitong video ke boma hengkang ke AI artificial intelligence videos sanam je AI video baino borok ni camping chalui tongote borok spokesperson rok ni bagi borok hire khlainen bagi je unemployment youth je kuno dharma or kuno Christian Hindu Muslim ama hai kuno kri Buddhist kuno kri joton borok no je unemployment youth singkangke borok oro faimano main target omono sabo khlaikia maneno GenZ rok sing Nepal nugui mankha GenZ Nepalni government no subai ketal government sanamkha Bangladesh bo Sheikh Hasina no nori ketal government sanamkhika amo haino target tabi India obo chini Bharat ha kotro bo GenZ rokni ya prisemo norok saimono jotona hati barni katati kawi tongkha NEET exam ni paper leak man yaglo kebang kungo khorang tisalake phiaba baksa leaders rok gamo leak niya koekta si chemistry ni kaisa oma hai rok si solo oma hai ingo ni samani yaglo no baksa neta rok ke changasi ni samani akok rok no tuino point to point belai kheno borok ni social media ui tongo tai tabu Bharat ha kotro asikono unemployment beruzgar degree tongo BTech porijak MTech porijak kebang kung degree tongo চাকরি মানলিয়া গভর্নমেন্ট প্রাইভেট চাকরি পর্যন্ত মানলিয়া আজকে ন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বাড়ি তংখা ইয়াগুলো আমি সিং বইয়া তাবক চিনি ইন্ডিয়াও পেট্রোল ডিজেল গ্যাস নি দাম বাড়ি তংখা আমন তিন বরক নি নাহারমু বরক ইলেকশন কন্টেস্ট খালায়া को हाइपन बरक नि मैनिफेस्टो न रुई रेखा ताम साका गे बरक कॉकरोच जनता पार्टी नि बरक नि 5 पॉइंट्स न सकां रेखा तेबो तंग बरक नि 10 पॉइंट्स का रेखा तेबो का रेखा पुला 5 पॉइंट्स जों साइमा लाइन नंबर 1 नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड्स फॉर जज माने जेकुनो जज चिनि सुप्रीम कोर्ट नि फुनुंदी हाई कोर्ट नि फुनुंदी पाइ जेफ्रो रिटायरमेंट न बरक न राज्य सभा नि एमपी सनामैरो आमो No Chief Justice shall be granted a Rajya Sabha seat as a post-retirement reward. Kebo Chief Justice kebno puno rezaglak borokni naharmung. Tai protect every legit vote. Jening vote remani amo nangman jaga no thangnai kono jaga thangya. If any legit vote is deleted, whether in a CGP of opposition role, state the CSC shall be arrested under UPA as taking away voting rights of citizen is no less than terrorism. মানে যদি শিনো কোনো legit vote delete খালাই রাখা যে কোনো উনখা গে CSC হাইকেবা जों जतना chief election commissioner borok UPA हाइकेबा जे
terrorist ni ek by no UPA ek by borok na arrest khlaijak nai ni saka 50% reservation for women buri rok ni bagai tabo 33% tom jaga 50% khlai re nai mane parliament independent media not godi media independent mane sak ni fan by media saloi je godi media rok ni bagi belaino action najak nai borok ni omo naharmung all media house owned by Ambani and Adani shall have their license cancelled to make effort for truly independent media je Ambani Adani by borok ni je news channel rok no borok ni license cancel khlaijak nai tai je godi media anchors rok ni account bo in investigate khlaijak nai haini saka 20-year ban for political defection 20 bosor ban tongnai tabok tipramo thani BJP thango BJP ni tipramo thao thango TMC ni BJP o thango Aam Aadmi Party ni BJP hai ke slainai rok ni bagai jodi ama hai slai kang 20 bosor ban ngai boni political career bye bye tata busuk se likes and share mani tongkha cockroach janta party haike tak sana thangka angke বেশিরভাগ বিজেপি বদলকনো টার্গেট রিতঙ্গ অ ককরোচ জনতা পার্টি GenZ ni mungui pheo boni founder omobo shakha je ককরোচ জনতা পার্টি ni joto social media account no je link khlaijak no hackers ok hack khlainani chaitogoi tongo kirijak babaisa bodolok kuno congress ni am party ni je kono party amorok kirijagoi tongo o kokno shakha so recently Tamil Nadu nungui mankha Bijay Thalapati baike wings ngkhabo Soy Bollywood actor ni tabok Tamil Nadu ni chief minister ama haino borok ni naharmung haike buskango cockroach janata party 2029 ni MP election parliament election o boma hai nugui manno pheba omo phaina to jora tongko tai bisik tham tongko tabok ashikno social media o growth tongko digital platform o keboke cockroach sak thepa oi mane kurma cockroach mane to kurma ble kurma thepa oi se nala kachra rok haikeba tui haime jagani rok sap sutra khlainani jengi tongha mane ego hard angkha unemployment youths of degree holder rok je chief justice of India Sri Surya Kanji by cockroach ni hinjak mani no tini party khlaike amno Tokor relainani bagi tai amobo je cockroach janta party khuloknai bongkha Aam Aadmi Party ni former workers haike buskango busuk joroti boroni fan Chaimena fio social media o ashikeno ngi tongo jeng Tamil Nadu o se chance nugui mano Nepal o se chance nugui mano Bangladesh se chance nugui mano amo site population kebang chini India o haike GenZ rok ni fan baks GenZ simya bura rok bo support khlai tongha ungjaklia always no Hindu Muslim Christian hinimong Bharat hakator rajniti inglai tonglai phiaba bohoko maikri ke bahike dormo no protect khaimanai bahike tamo khlai manai unemployment youths rok ni khorang bahainai tei borok ni rsamung AI video generate rok ni tongkha norok nainai di Jacob Debroma official khulungka tei cockroach janta party ni rai borok ni je yapri norok bahaing jaka Tripura haste ni lukrok norok bo commentary sawi mano khulungka हाँ मैं हूँ कॉकरोच नीट का पेपर लीक हुआ ब्रो सालों की मेहनत लूट के बोलते सब अंडर कंट्रोल हाँ मैं हूँ कॉकरोच I am a cockroach स्टूडेंट जान दे रहे हैं बट I am still on साइलेंट मोड रातों का प्रेशर था माँ की आंखों में होप टेलीग्राम पे पेपर था एग्जाम से पहले सोल हर साल वही स्कैंडल हर साल वही शो दोषियों को बचाना ही इनका फेवरेट रोल धर्मेंद्र प्रधान जी कितने और फ्यूचर फोल मेहनत मेरी वीक नहीं तुम्हारा सिस्टम सा मैं हूँ कॉकरोच चुप नहीं बैठूंगा ब्रो फ्यूचर पे वार हुआ तो सिस्टम पे बोलूंगा मोर सुनो देशवासियों महंगाई बढ़ रही है नौकरियां घट रही हैं पेपर लीक हो रहे हैं और नेता बोल रहे हैं आप सब चंगासी युवा डिग्री लेकर घूम रहा है लेकिन सिस्टम उसको सिर्फ घगली भर्ती का इंतजार करो बोल रहा है किसान परेशान स्टूडेंट परेशान मिडिल क्लास परेशान लेकिन टीवी पर बस धर्म नफरत और ड्रामा हम कॉकरोच हैं हर गंदे सिस्टम में सरवाइव करना जानते हैं लेकिन अब सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे अब सवाल भी पूछेंगे
कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो दबाएगा आवाज हमारी, हिलेगी कुर्सी उसकी सारी।